او ازاي في 4 ايام انت هتخرج من الكورس ده قادر ان انت تدافع عن نفسك. لان انا ناس كتير قوي كلمتني الكورس بياخد قد ايه. مفيش حاجه اسمها كورس فنون قتاليه، مفيش حاجه اسمها كده. ناس كتير قوي بلاقيها داخله مصدقه الوهم ده وراحه وبتدفع بجد الوفات. هيقولك 5000 جنيه بعد 15000 جنيه. اول 10 هيشتركوا هيدفعوا بس 3 بدل 5. هو اصلا بيبيع لك الهوا، هو مش خسران حاجه، هو بس ما بيعملش حاجه غير ان هو بيضحك عليك، بينصب عليك. وانا اسفه حضرتك ما عندكش عقل، يعني انت ما عندكش عقل تفكر بيه انا ازاي هعمل كل ده في الفتره القليله قوي دي. وبعدين معلش يعني ما هو لو ده حقيقي ما كانش حد غلب بقى، ما كانش بقى فيه مدربين وناس بتروح تتمرن وناس بتقعد عمر تشتغل على الحاجه، ما كانش ده هيحصل. لان لو ده حقيقي ما كلنا كنا هنروح وكلنا كنا هنبقى ماشيين في الشارع تنانين وكلنا هنبقى جامدين جدا وما حدش عارف يتكلم معانا. لو ده سهله، لو سهله ان انا هروح في خلال